وجني وجن كان يوبلو بالتي علت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو التي يمنت كان يوبلو وجبي ودن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تكونوا سناك تكونوا ناي وترو من يوتيو كم بوترو نلومي حجزنا كمهرنا كمون حبريتاك خوننا زخيلي زبالكو كابستفل على زيناتات ابزوبانا كمون بدرجه علم نقولنا كقد الزخيلي زبالكو عزلكم قريبا لهم ابزنا لهم فيديو بحصر زبالي انتاي كنرينا زوباك ايه بحري كمالتنا مالتي بزح اقداسنتو وي دما تاوي صقم ابز قي بحر تفطير زلو بفلاي دما بحوتي حجون دمبرص كيبلو نتزمت زلو بدوتات دلوات مخانومن انصار زقوم زلو حدش كدان انصاركم كنت مخانوم ينغرلو ስለዚህ تكونታ دما مليسو እና ባሰን እና አስሐብና ሆነን حدشت مراخب ኩናት ናይ ባል ህንድውን ካትዋ ጀሚረና አለው አጅ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ሀገር ንጸቱ ስለዘገዱ ሰውን presence ወይ ከናቱ ህላው አብት ቦታ ከቀጽሊ ማለት እዩ በተመሳሳሊ ጉዳይ ዩክሬን and russia ዝምልከት ቭላድሚር ፑቲን حدش ጻውዕ ገሩሎ ጻውዕ እዚ ድማ አገዳስ ከውን ኸልዩ ግን በኸመይ መንገድ ክንሪዮ ንኽል ከአገዳስነት አለዎ ኣብ አሜሪካ ንምርጫ ናይ አሜሪካ ዝምልከት አገዳስ ሓበሬታ ወፂሎ ብፍላይ ድማ ንፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ውድድር ኸይኣቱ ዝግበር ዘሎ ሽርሕን ጉርሕን ናይ ዲሞክራሲ ናይ አሜሪካ ክንሪዮና በመቐጻል አሜሪካ ዩክሬን ትገብሮ ሓገዝ ከመይ ክኸውን ከም ዝኾነ ንጹር ሓደ አገዳስ ሓበሬታ ይባላ ነዝን ካልእን ዝሓዘ ሓበሬታ ክንሪና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ስለዚህ we will start first በዛ ሓበሬታ እዚያ ክንጅምሪና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባርና ባኹም ንገድፎ let's go እናበልና በዚያ ክንጅምሪና And now to this, Defense Secretary Lloyd Austin announced a global task force earlier this week to stop Yemen's Houthi rebels from attacking ships sailing through the Red Sea. Now, the Houthis, a rebel group that's been engaged in a civil war with Yemen's government for more than a decade now, have been primarily attacking ships with links to Israel as a response to the Israel-Hamas war, though they have also targeted international ships sailing past Yemen without any direct links to Israel. These attacks have... So, حوتي تخطلو زلو منقدي بحصر زبالي نعلم لخاوي سبلاي تشين ويكا لوجيستيكس بتا I don't know زي كم حجي تفتينات فل دي اي تفتينات فلتنا بتاريخ اي تجنازب كنا لوجن اي بحري كسب كندي choking point ويكا كسب كندي leverage بلو بانجلش leverage مالتي أزيو برتع زخوني حيل زبك كونتات مالتيو سلازي حوتي زي فلت organization يوم بعالم بفلت يوم جن كسع كندو ينبرون عالم ملتي أب برازيل زلوا أب أمريكا زلوا أب أوروبا زلوا أب أوروبا أب سويدن النرويج أب زخونة بوتا زلوا بزعبهم كم زفلت جيرو مالو بزيا وانزيا بنيود ما بإسيا جابان everywhere سلامنتاي استراتيجيك بوتا أبقى حدا جنيا سكم تيجا برسلو زلوا سلازي إذا عينت نطبي بعين إثيوبيا ويان ممكن رؤينا تنهيلا كساب كندي كم زبل زي بوتا زي إذا دما كابني كلراوي كاب كال عينت حيلي زبرت حيلي زبكا كونتات كم مخانو مجزء بيرلي إذا خاف أفتو كونتات نسوس جبرو زلا كساب حجي مركبة يتحلو مركبة يقاتلو بتخكل سي أباي مركب سي يقاتلو ويا لان كساب حجي so اتهم كلن شدشت زعبيا شيبينج لاينس وكاناي مراخب كاناي نقد زلوا كلن بغي بحر عين خيدنا لنا لو سلازي كبابي 6% نقدناي كونتينر بغي بحر قيد يلن زدما نيروبا ديكون امريكا نخالو كله صلوا غيرلو سلامتاي كم خوينو حج كنرينا بشارتس تسني بليز لايك برو اغلى غيركم دماسو. As more on this, Lana. Errol, the Red Sea, vitally important for shipping. It sits between the northern part of East Africa and the western part of the Middle East. It's a major passage for transit. In fact, 12% of all global trade goes through the Red Sea, according to the International Chamber of Shipping. It's also the most direct shipping route connecting the East and the West, but it has come under attack. And goods entering or... So, زي country وزلهم أيردان نسلم تاي تنقله بقيح كوينا على تنقله بزعدا I don't understand منالبات أبتي geopolitics ناي إسرائيل زساتفات زلوا قال الريسك زلون الساتن كونا خلايا حورتات وسيلن زلوا بتخوين بتي كي بحري أزيو عقداسي especially الجكتري ويهم تومنا يمن زتكم اللي زلوا متكعتي ننابي جزء كابي تبقي سو نابي وجن يتقع هم زلوا سلام تايد ماتن مراخب بزكن كيد عين خلينا يزبلا زلوا زدما 10% نقدنا علمنا
በዚ መስመር ስለ ዝሓልፍ ዓብ ፅልዋይ ክህልዎ ስለዚ ስፔሻሊ ድማ ካብቲ 13% ድማ ነዳዲ ሓደ ካብኡ እዩ ስለዚ ነዳድን ጋዝን እንድሕሪ ብትክክል መንገዲ ክኸይድ ዘይኪሉ ኤነርጂ ኣብ ኩሉ ሴክተር ስለ ዘሎ ኣብቲ ፕሮዳክሽን ኣብቲ ፋብሪካታት ዋጋታት ብኩሉ መንገዲ ክኸብር ምዃኑ እዚ ድማ ድሮ ነቲ ርስኒ ናይ ዋጋ ኣጋጢሙ ዘሎ ብኸመይ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ሕጅራ እዩ Or exiting the Red Sea have to go through this point right here, the Bab el-Mandeb Strait. It feeds into the Red Sea. It also borders Houthi-controlled territory in Yemen. As a result, several ships attacks have occurred around this point here, but it's also been a launching point for other attacks deeper into the Red Sea, miles away. ትሪወለኹም ካብ የመን ናበይ ገጾም ውን ከጥቅዑ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ወላ እኳ ዳርጋ ምሉእ ብምሉእ ማያዊ ግዛት ናይ ኤርትራ ኣብኡ ንዘሎ ኣብቲ ተሪቶሪ ናይ ማያዊ ግዛት ናይ ኤርትራ ዘይኮነሲ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ባሕሪ ግን ኣብ ከባቢ ኤርትራ ንዘሎ ብቐጥታ የጥቅዑ ከም ዘሎ እቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ናቶም ፓወርፉል ካብኡ ኣብቲ ናይ ሱዳን ገጹ ክኸይድ ዝኽእል ውን ኢንፋክት ባሊስቲክ ሚሳይል ናቶም ንብምሉእ ስዑድያ ሓሊፉ ንጆርዳን ሓሊፉ ናብ እስራኤል ዝኸይድ ውን ተኪሶም ወደብ ኣብቲ ኤላት ዝበሃል ወደብ ናይ እስራኤል ውን ዕንወት ኣውሪዶም ነይሮም እዮም ስለዚ ፓወርፉል ዝኾነ ዌፐነሪ ወይ ከዓ ኣፅዋር ዘለዎም ሓይሊ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ተራ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ወታደራዊ ሓይሊ ዘለዎም ሚሳይላት ዘለዎም ነፈርቲ ኩናት ዘለዎም ሪሊ ድሮንስ ዘለዎም ምዕቡል ዝኾነ ኣፅዋር ዝዓጠቑ ብቐሊሉ ድማ ህዝባዊ ደገፍ ውን ዘለዎም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህዝቢ ናቶም ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ ነቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ድልዋት እዮም ዘለዉ እዚ ከዓ ብኩሉ መዳዮም ዝርእይዎ ዘለዉ ድንጋፀ ናይ ሑቲ ኣለዎ ናይ ጋዛ ኣለዎም ናይቲ ህዝባዊ ዝግበር ዘሎ ፃውዒት ናቶም ድማ እስራኤል ኣብ ጋዛ ጠጠው ተቢላቶ እዚ ኩሉ ጠጠው ከነብሎ ኢና የሚሎም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ግን ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ሂቦም ኣሎ ተቐባልነት ሂቦም ኣሎ ኣብ ዓለም ደረጃ ቆላሕታ ሂቦም ኣሎ ኣብ ሃገራት ዓረብ ድማ ትዝለዓለ ክብሪ ኣብ ሂቦም ኣሎ ስለምንታይ እታ ኡንኮ ዓረባዊት ሃገር ነቲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ብትክክል ጠጠው ኢላ ኣንፃሩ ትምክት ዘላ ምናልባት ልዕሊቶም ሕዝብላ ዝበሃል ኣብ ሊባኖስ ዘለውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንእስራኤል I will bring it another topic ንሎሚ ይቀረብኳን ኣለኹ ቁጠባ ናይ እስራኤል ካብቲ ኩሉ ዝተገበረ እቲ ዝዓበየ ማህረምቲ በዚ ናይ ሑቲ ወሪድዎ ኣሎ ስለምንታይ ዝኾነት መርከብ ናብ እስራኤል ትኸይድ ከም ዘላ እንተፈሊጦም እታ ካምፓኒ እየ ዝብለኩም ዘሎ ናይቶም ሺፕ ላይንስ ናብ እስራኤል ትኸይድ ተፈሊጦም ብውን ተቐሪባ ካቃፅልዋ ከም ዝኽእሉ ፈሊጦም ኣለዉ ዓለም ስለዚ ምስ እስራኤል ርክብ ዘለዎም ካምፓኒታት ወይ ከዓ እተን ስጋኣ ዘለዎ ናይ ኤስያ ናይ ቻይና ገለመለ ምስ እስራኤል ርክብ ክህልወና ይደልና ኢሎም ኣለዉ እቶም ካልኦት ግን ከምኡ ሸለል ኢሎም ኣለዉ እቶም ካልኦት ምናልባት ካብኡ ዝበኣሰ ነገር ከንታይ እዩ ናይ ራሻ 3-4 ታንከራት ትማሊ በቲ ቦታቲ ክሓልፋ ስቕ ኢሎም ይርኦምን ስለዚ ንራሻ ኣይንትንክፍን ኢና ዝኾነ ራሻ ዝገበረቶ ድማ ንድግፎ ኢና ብምባል ኣዝዩ ዘገርም ኩነታት ውን ርኢና ኣለና ስለዚ እዚኣቶም ነቲ ናይ ፅልዋ ናይ እስራኤል ክሳብ ክንደይ ሓስዮም ከም ዘለዉ ቁጠባ ናይ እስራኤል ድማ ስምብራት ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር Perhaps more concerning for global trade, these assaults are jeopardizing passage further north through the Suez Canal. And that is one of the most important global trade pathways responsible for 30% of all of the world's container trade. So what happens if goods can't go through the Red Sea and subsequently the Suez Canal? Well, then ships have to go around the Horn of Africa through the Cape of Good Hope. ክልተ ነገር ራእዩ እታ ቀያሕ መስመር ራእይዋ ኢቭን ኣሜሪካ ዝኸይድ እውን ብቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝኸይድ in order to try and get to the United States or other Western destinations. All of that So እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ መስመር ናይ ንግዲ ኢቭን ኣሜሪካ ዝኸይድ ካብ ቻይና ዝብገስ ድዩ ካብ ጃፓን ዝብገስ ድዩ ካብ ኣውስትራልያ ዝብገስ ድዩ ካብ ዝኾነ ዝብገስ ምናልባት ንኣውስትራልያ ዝብገስ እውን I can see ካብ መብዛሕትኡ ኤስያ ዝብገስ ቀጥታ ብቀይሕ ባሕሪ ሰጊሩ እዩ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ካብ ኣሜሪካ ንኤስያ ዝኸይድ እውን ተመሳሳሊ ብታሕቲ ንኣፍሪቃ ኮሊሎም ክኸዱ ተኮይኖም 11 መዓልቲ ተወሳኺ ናብቲ ንግዲ ይውስኽ 11 መዓልቲ ብነዳዲ ብራሕቅና ግዜ ገለመለ ኩሉ ብዋጋ እቲ መናብር መሊሱ ስለ ዝኸብር ሓደ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ድማ ኢንፍሌሽን እዩ ንእሽተይ ንዑ ከመይ ከም ዝመስል ሰብ ከመይ ኢሉ ከም ዝነብር ከም ዘሎ ኣብ ሾፒንግ ኣብ እንዳ ኣስቤዛ ኣትዩ ዝኾነ ዘሎ እዩ ድራማ ሰሪሖሞ ግን ሰብ ኣስቤዛ ክኸፍል ከሎ ሎሚ ተዋጋታት ክሳዕ ክንደይ ይሕምም ከም ዘሎ እንታይ የጋጥሞ ከም ዘሎ ብድራማ እዮም ሰሪሖሞ ውሕዳት ሒዝካ እቲ ገንዘብ ግን ላዕሊ ኮይኑ እዚ ድማ ስለምንታይ እዩ ዝሓለፈ ናይ ራሽያ ዩክሬን ውግእ ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ኢልና
أتي هجي دما ناي قاي بحري كم دما ناي يوكرين إذا ناي إسرائيل مستوسعه تزي everything is piling up نتي نقدنا عالم freely كم زي كيد غير والله يوكرين and Russia بزح حرشاوي كمون fertilizer ويكا دفعي زهباز نبر هجراتين ناتن وج نتداغنا عالم عبيس الواغير اللي بكوفيد يجمير تسقم دحر كوفيد كاتا ناي راشا يوكرين وج ناي إسرائيل وج دما نتي جيوبوليتيكس سلازس الوزلو هجرات كم دما بوقتيلو እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝባእሰ ክወስዶ ዝኽእል እዩ ናይ ራሽያ ድማ ብፍላይ ናይ ነዳዲ ድማ don't forget one of the biggest ነዳዲ supplier እያ ነይራ It's time to pay. Okay. Up to 11 days more travel from Shanghai to New York, for example. More days at sea, of course, means greater costs. And with those Houthi attacks unabated, it is not clear how long this might go on. You'll recall how international trade was impacted back in 2021 when the Suez Canal was inoperable for just 6 days. That happened after this ship here got إسرائيل حدن حنت مركب أب سويس كانال نتبت كانال لا يجبس تحلف كلا تبلاشي أمونغو نت كانال عتياتون شومنت معلتي كنديك سارة قاتي ما بتشومنت معلتي ناي 50 شومنت بليون دولار أكسارة قاتي معلتي تنقدي تتوصل زبالن شومنت معلتي لذي كي بحري extremely أقدر سنزلوا بحرينا نزارب لنا قبل قدنا علم. And that blockade held up an estimated $9.6 billion in trade every day. Those 6 days alone added up to about $58 billion in costs. Now, the Suez Canal is not the only major international shipping shortcut that is facing problems right now. The Panama Canal, unrelated to these Houthi attacks, but it زيت رايكي كنا ناكي بحر رايكي أكل دما باناما دما تناي باناما كانال زبال دما نسوس الاستبلاشوات باناما كانال بفلاي بأتلانتيك موتيون باسيفيك نتي ويسترن كوست أمريكا زخيد بوغير زخيد بوتا أبوها ماي سلز وحدة تي كانال يسريها لان سلزي تقلب على ملخاوي شيبينج بتعمي وتسقط فطير زلوا سدمانة إنفليشن من هرواقاتها مليسو يبسو زياتهم كلاتهم دما ناكي بحري يقول ناي باناما لاين كلتيون أمريكا سلواز الوقت بوتا سلزو خانه أب أمريكا إنفليشن كبيت خون خليو إذا كم زيلو نهلوي حدا عبي تاني علمنا عبس قاعد غير زلوا كنتاتنا يوكرين and Russia كرينا how is this going to move forward entire لو مقبالتات سكن رأيو please لايك قبرو let's go 665 that's how many days Russia and Ukraine have شدشتميتن سوسان حمشان معالتي غير لو كيناتنا يوكرين and Russia كابز جمبر listen been now at war. In this time, we've seen the momentum swing. First, a Russian blitzkrieg, then a Ukrainian counteroffensive, then a stalemate, and now another Russian onslaught. It is clear that Moscow has the edge, which is why Vladimir Putin's latest comments have raised eyebrows. Yesterday, Putin had two key meetings. One was with soldiers who fought in Ukraine. He awarded them Russia's Gold Star. It's their top military honor. Then Putin met with his top military aides, and he told them he's ready to negotiate with Ukraine and the West. But on So توج استفل عليه مدرحات حليفو مجمري بناي راشا عبلالنات نبلو كسوشتي كيف بتصيحهم نيرم دحريو بستقبر كونتات جن يوكرين أبجل بوينت عبلالان بوتاتات ناتهم كمال سخيلهم نيرم يم راشاون أبجل بوينت بوتادراوت أجمع قاتي واني رسدما التلوجستيكس ناتا مفراي نايبرت ناتا تودي واني ريو حاجة سلزين برادما التي ناتا industrial capacity ويكا بريت بولتوف من مفراي عقمي تسقى قاتي وانيرو نزم نزم دما مدكعتي قبرلا نيروم دحيرو قلنتي اندستريال كاباسيتي ناتهم ملو بملو سلازو الريو ابزو وانزي معربا عالم امريكان اوروبان مساك ورادر زخل اصوار كفري كالون ترا ديكونس كحجزونا كالون سلازي ابزو وانزي ابر هاند ويكا زلا على ايد زلوم يم نقدميت كدفو زخلو بزح نغراتهم كحزو يخلو ابزو وانزي قن بوتين تايبلالو منالبات زيت سلام نزت سلام أفتقنا كفوتي قبل جميل له سلامتايكم قبل له بخمي من قد يكون خل سمع جديس صبغ زينا يوجن سكان اسمع انتهيت علامة. one condition, listen it. Россия могла быть. We won't interfere, but we won't give up our territory. This is what everyone in Ukraine, Europe, and the USA, everyone who is aggressive towards Russia should understand. If they want to negotiate, let them negotiate. We will only do it based on our interests. И в Украине. So that's Putin's message. We will talk, but on our terms. The question is why? After all, Putin has a battlefield advantage now. انتهي دبلدلو بحفشة مزرراب ريد خمس خونو أفتق يوم نسلام دلوات كم زخونو حبير له انت خوني اتزررب
in our conditions or in our terms ማለት بنحنا እንደልዮ ተደፊና ተፀቂጥና እናኣትዋ ኣይኮነን እቲ ዝግበር ዘተ ድማ ንሕና ብንደልዮ መንገዲ ይኸውን ስለዚ መሬት ድዮም ክወስዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዞሞ ዘለዉ ድዮም ክወስዱ ስለዚ ኣብ ውግእ ኣብ ባይታ ተዓዊቶም ስለ ዘለዉ እቲ ክግበር ዝግበር ዘተ ሰላም በቲ ጠለባት ናይ ራሻ ፑቲን ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እስከ ንቐፅል እንታይ እቲ ስትራቴጂ ኣብዚ So why is he eyeing a political settlement? Maybe he wants to negotiate from a position of strength. Maybe he fears that the momentum will swing again. Or maybe he knows that the West will turn him down anyway, in which case there is nothing to lose. The Kremlin has now clarified Putin's remarks. They say there is no basis for talks now. Apparently, the conditions are not good. Then why did Putin offer negotiations? Well, there's no point speculating. Instead, let's put his comments in context. What is the state of this war? Is there a peace deal on the table? And is the West willing to talk? Let's look at the battlefield first. Russia controls more than 17% of Ukraine's land. This year, Kiev launched a counter-offensive to take back some of it, but that operation failed. Look at how one soldier described it, and I'm quoting, "As we like to say in the army, the plan was good on paper, but we forgot about the trenches." So Ukraine is stuck. Meanwhile, Russia is putting more men on the ground. It's being called a relentless assault. Also, the airstrikes continue. Russia has launched 5 aerial raids this month. The latest was on Tuesday. 19 drones targeted Kiev, Odessa, and Kherson. The Kharkiv ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ብሓፈሻ ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ከለና ከባቢ 17% ልዕሊ እዩ እኳ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ግን ከባቢ 17% መሬት ናይ ዩክሬን ራሽያ ተቆፃፂራቶላ ዩክሬን ኩሉ ዓይነት መጥቃዕቲ ገይሮም እዮም ብፍላይ እቲ ኣብ ወርሒ 6 ናይ 2023 ዝጀመረ ካውንተር ኦፌንሲቭ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ብዙሕ ምድላው ዝገበሩሉ ብዙሕ ኣፅዋር ዝገበሩሉ ዓብዪ ለውጢ ከምፃሎ ንዩክሬን መሬቶም ንምምላስ ጥራይ ትኩረት ንራሽያ እትዮም ንፑቲን ንምእላይ እውን ከም መደብ ተወሲድሉ ዝፍክረሉ ዝነበሩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ፈሺሉ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣብ ካልኩሌሽን ዘይገበርዎ ከም ዝብሎ ዝፀንሐ ማለት እዩ እቲ ድፍዓት ናይ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ድፍዓት ገይሮም ብፍጹም ነቕ ከብልዎም ኣይከኣሉን ኩሉ ታንክታት ኣብርሃምስ ድዩ ካልእ ድዩ ታንክታት ናይ ጀርመን ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ዓይነት መፅዩ ተሓምሽሹ ተሪፉ ማለት እዩ ሕጂ ካልኣይ ግዜ ንኸምኡ ዓይነት ፀረ መጥቃዕቲ ሓደ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብጣዕሚ ተጎዲዩ ክትክዎ ዝኽእሉ ደረጃ ይበፅሑን ኣለዉ ሕጂ ኢቨን ብብዙሕ ግፋን ገለን እዮም ሰራዊት ዝወስዱ ዘለዎ ግን እኹል ሰራዊት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ከም ብሓድሽ ድሓር ሞራሎም ተተንኪፉ እዩ እቲ ኩነታት ናይቲ ሞራል ናይ ዩክሬን እውን ተተንኪፉ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ንክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ሕጂ ራሽያ ድማ ነዚ ሃጓፍ ተጠቂማ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣርእየኩም ነይረ ወታደራዊ ሓገዝ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ እቲ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ዘለንስኪ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ነጊሮሞ ሓደ ክንደይ ሚሊዮን ሂቦሞ ግን እቲ ቢልዮናት ፕሮሚሳት እዮም ዝነበሩ ክህቡ ከም ዘይደልዩ ኣርዮሞ ኤውሮጳ ተመሳሳሊ ድልውነት ከም ዘይብሎም ገንዘብ ክሕግዙ ከም ዘይክእሉ ኣርዮሞ ስለዚ እቲ ኩናት ነዚ ፈሊጣ ራሽያ ድማ ብመጥቃዕቲ ከም ትሪእዎ ዘሎም ኣብቲ ውሽጢ ክሳብ ኪየቭ ብድሮንስ ብዙሕ ድሮንስ እያ ኣፍርያ ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ እዚ ናይ ድሮን ኬፓቢሊቲ ናይ ራሽያ እውን ብጣዕሚ ላዕሊ ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ክንዱ ይነበሮምን ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዙሕ ድሮንስ ኣፍርዮም ስለ ዘለዉ ብብርቱዕ ይሃርምዎም ከም ዘለውን እዚ ድማ ፀቕጢ ንምፍጣር መሊሶም ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ከምዚ ኤውሮጳ ከይሰመሩ ከለዉ ምስ ናይ ክሪስማስ ብሬክ ዘሎ መሊሶም ክሃርምዎም እዮም ንዩክሬን ዓቕሊ ፅበት ንክሕዞም እሞ ኣብቲ ጣውላ ናይ ዲስካሽን ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝገብሩ ዘሎ ራሽያ ፑቲን ይፈልጥ እዩ ኤውሮጳ ከም ብሓድሽ ተተመሊሶም ኤውሮጳን ኣሜሪካን ከም ብሓድሽ ክምለስ ኢና ኢሎም ተወሲኖም ንቁጠባ ናይ ራሽያ ከዳኽሞ ይኽእሉ እዮም ንሳቶም ገንዘብ ፕሪንት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኢማጅን ገንዘብ ፕሪንት ጌራ እዮም ዝዋጉኻ ዘሎ ስኻ ግን ወርቅኻ ነዳድኻን መንእሰይካ እናኸፈልካ ኢኻ ኣሜሪካ ሰብ ይሞታ የለን ወረቐት እያ ትሰድድ ኣላ ናብቲ ውግእ ኢማጅን ገንዘብ ፕሪንት ጌርካ ክትዋጋእ ከለኻ ደምካን ረሃፅካ ነዳዲኻን ወርቅኻ እናጥፋኻ ሰብካ እናጥፋኻ ክትዋጋእ ከለኻ ነንበይኒ ስለዚ ፑቲን ስትራቴጂ ናቱ ሃሪሙ ናብ ጣውላ ከምፅኦም ይደሊ ኣሎ ስለዚ ናበይ ክኸይድ እስከ ንስማዕ ንሽጢ Kyiv region was hit by 2 missiles and casualties. Ukraine says none. But these air raids are not just about damage. It's also about psychology. It's about turning Ukrainians against their leadership. And looks like it is working. A new opinion poll has been published in Ukraine. It looks at public trust. 62% people have trust in Volodymyr Zelensky, their president. I know it sounds like a lot. Most Western leaders are stuck below 50, so 62% should be good. እዚ ዝብሎ ዘለውን I don't accept it. ምክንያቱ ብዙሕ ሓደ ሓቅን ዝኾነ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ሓቅነቱን ምናልባት ኮንፈርሜሽን ከድልየዩ ኢቨን ክዓልዎ ይደልዩ ከም ዘሎ ነቲ ዘለንስኪ 62% is a lot already. ኣቲክ ክንዱ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ፖፑላሪቲ ሉዝ ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኢቨን እቶም ሰራዊት ናቱ ክዓልዎ ብዙሕ እንተታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር But in the month of December last year, Zelensky polled much higher, close to 84%. So in 1 year, his ratings have dropped by 22%, which is a huge drop. At the same time, trust in the army is unshaken. 96% Ukrainians trust the military. 88% trust the commander-in-chief, the same man who said that the war is at a stalemate.
So what is Zelensky doing? On Tuesday, he organized a year-end press conference. I guess it's the new fad in town. Zelensky says Russia has not achieved any victory. Russia did not achieve any victory. Our fighters have done well. People have done well. I am once again grateful to them for this. As for financial assistance, we are working very hard on it. I'm sure that the United States of America will not betray us and that what we have achieved with the United States will be fulfilled. أمريكا أيتتألمنا أن تخون نابل يزارب نيرو حج سمعوا وكلته تمالز وطلت press conference كن كريكمي. So Zelensky is betting on the US. It is a risky bet. American senators say aid will not be approved before the new year. The US House is already on holiday. So this winter will be tough, which brings us to the peace deal. Is there one on the table? Zelensky proposed a 10-point formula last year. And the key points were this. Russia must withdraw all its soldiers. Russia must respect Ukraine's borders. Europe must guarantee Kiev's future security, and Russian soldiers must be tried for war crimes. But for Putin, it's a non-starter. He will never agree to these terms. So the question is, will Zelensky make some concessions now? He proposed a peace plan in August last year, but 2 months later, he signed a new decree. He outlawed any negotiations with Putin. This was after Russia formally annexed Ukrainian land. So last year, he was not game, but 20... شو እቲ ኩነታት ከም ንሪኦ ዘለና ብኩሉ ማዕዘናት ንራእዮ እቲ ብዛዕባ እቲ ሓገዝ ተስፋ ዝገብሮ ዘሎ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝሃቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ሰክረታሪ ኦፍ ስቴት ዝተዛረበ ስምዑ ስለዚ ዩክሬን ኣብዚ ቀረባ ምናልባት ተስፋ ቆርጾም ዝኽእሉ ስምዑ Other than the supplemental request that the president has made of Congress, there is no magic pot of money that we can draw from. The assistance, the support that we have designated for Ukraine, that is running out. It's running down. We are nearly out of money that we need. سم ተዛረባ ብሕፅር ዝበለ we are running out of money ገንዘብ የብልናን ያ ኮይና ዘላ ንዩክሬን ዝኸውን ገንዘብ የብልናን ስለዚ ካብ ማጂክ እንዲ ፕሪንት ገብሩ ነይሮም እዮም ግን ፕሪንት ንገብር ኢና አይብሉን እዮም ስለዚ there is no magic money ክንባካ ንኽእል ገንዘብ የብልናን we are running out of money ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝኾነ ነገር ገብራሎ ይገድድ ተዛረባ ሕጂ ስምዑ And we're nearly out of time. I can't put a precise date on it, but that's the direction that this is moving in, which underscores the urgency of getting this supplemental budget request through. We have made a real investment in Ukraine's future, in its freedom, and it makes no sense to me that we would now renege on that investment, having already done so much, and having already put Ukraine in a position where it can not only survive, but actually thrive going forward. And we have a very clear plan, as I said, to make sure that Ukraine can stand on its own 2 feet, militarily, economically, democratically, so that these levels of support and assistance will no longer be necessary. But we have to help Ukraine get through the next period of time, get through this winter, get through the spring and summer. I'm also... So, እቲ ሰፕሊመንታል ባጀት ዝበሃል ጠቕላላ ኣይተቐበልዎን ኣለዉ ክቕበልዎውን ይደልዩ ኣለውን ብዘይሱ ድማ እቲ ሃገር እታ ዩክሬን ትበሃል ተወዲያ ኣላ ኢንቨስትመንት ጌርና ኣለና ኣብቲ ሃገር ይብላ ኣሎ ወት ኢንቨስትመንት ማይ ጎድነስ ናይ ኣሜሪካ ፀገም እኮ ወደ ኢንቨስትመንት ዲስትሮይ ጌርኩም እቲ ሃገር ኮምፕሊትሊ ከም ተዓኑ ጌርኩም እቲ ሃገር ኣበይ ዘሎ እቲ ኢንቨስትመንት ናይ ክፋል እቲ ኢንቨስትመንት ምናልባት ንናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ሓንቲ ኣገዳሲት ምኽሪ ኣብዚኣ ክበኩም እየ ቅድሚ ናብታኒ ወይ ትምምላስና እዚኣ ስምዕዋ Feeling useless, just remember it took the US 4 presidents, trillions of dollars, thousands of lives, and 20 years to replace the Taliban with the Taliban. እንታይ ልኩም ኣብ ሂወትካ ምናልባት ጥቕሚ ዘይብልካ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብልካ ኮይኑ ተሰሚዕካ ኣይትጨነቂ ወይ ኣይትጨነቕ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ትሪልዮናት ገንዘብን 10 ዓመትን ኣሽሓት ህዝብን ግዜ ወሲድሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይዶም ንጣሊባን ብጣሊባን ክትክዎ ይልካ 10 ዓመት ንጣሊባን ክንሃልየ ኢና ኢሎም ን10 ዓመት ገንዘቦምን ሂወት ናይ ብዙሓትን ኣባኺኖም ድሕሪ 10 ዓመት ጣሊባን ኣብ ስልጣን ኮይኑ ነቲ ሃገር የማዕብል ኣሎ ስለዚ ዩዝለስ ዝኾነ ኦፕሬሽን ናይ 10 ዓመት ትሪልዮናት ገንዘብ ብዙሕ ሂወት ዝሃለቀ ብዙሕ ክሳራ ብዙሕ ሞትን ስደትን ዝሰዓበ ብዘይ ውፅኢት ከይዶም ንዩክሬን ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ገይሮም ኣለዉ ወላ ሓንቲ ውፅኢት የለን ከም ዝብሎ ዘሎ ኢንቨስትድ ኢን ዲሞክራሲ ዌር እዩ ዲሞክራሲ ነቲ ሃገር ዕኒኻያ ዘለንስኪ ምርጫ ክግበር ዝግባእ ኣይግበርኒ ኢሉ ኣሎ ዲሞክራሲ ዝነበረ ዝመራርፁ ነበሩ ምርጫ ኣይክግበርኒ ኢሉ ኣሎ ዘለንስኪ ዘሎ መራሒ ማለት እዩ ሕጂ ክግበር ነይሩ እቲ ምርጫ ኣይደልን እየ ምርጫ የድልየናን ኣብ ዝዋን እዚ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እቶም ጀነራላት ድማ ነቲ ሓሳብ ናቱ ይቕበልዎ የለውን ስለዚ ኢትስ ማተር ኦፍ ታይም ወይ ክዕሎ እዩ ወይ ገለመለ በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ኣብ ዩክሬን It was very, very sad, and my next topic natna up to America. 2023 has been a year of setbacks for him. Could that force Zelensky's hand?
The Kremlin says the West won't let it happen. And that's right. Moscow claims Britain asked Kiev to withdraw from the peace talks. It's a massive allegation. Britain asked Kiev to withdraw from the peace talks. Neither Kiev nor London has reacted yet, but it's a big claim to make. And if true, it is a problem because Zelensky will negotiate only if the West wants him to, only if they pressure him. And which Western leader will do that? Some do appear interested, like French President Emmanuel Macron. He says he would still take calls from the Russian president. If President Putin has a willingness to engage in dialogue and serious proposals to move forward and emerge from the conflict and build a lasting peace, that is to say one that respects international law and therefore Ukrainian interests and sovereignty, I'll take the call and will spare no effort to obtain a result. It will be a test of leadership. Putin has elections coming up in March 2024. He will win, no doubt. But how does he want to start his next term? As a wartime leader or with a fresh start? Same with Zelensky. He always knew that he couldn't win this war, but now he could lose it. So both Putin and Zelensky have many factors to weigh, like legacy, politics, strategy. If they stick to the battlefield, there will be only one winner. And that's how wars work. But if they negotiate, more possibilities open up. We'll have to wait and see what they choose. So it's really I get that's and I hope بقل ميراكل بقل تعمرات إذا كنا تاتنا يزيون كل تهجرات بسلام كزازب. I hope إتنا يوكرين مراحي ترديو كسيريو زوج زكعوة تلو خمسة كل فلوت ينيرو معناها تنتراشة كتوات هيتغلقها كتداخمي خد خلنبر. سلزي بخلو بتأجاتات بهزبي بخلو تعبي حجر مساق تواجه ماله. سلزي نتو سعرته تقبلوا بوتين دما نتقل ملا قديفهم نزا أبزاز اللاجزي زت سلام تزجمر. زت سلام نخجمر جن أمريكا نابنت كده فكرة كلا له أمريكا جن وجدت أتو كتب الله يتدلني مغنياتو أمريكا تدلنا عمتها زغط الوجي أمريكا جنا يكون إنكم تدلي الديفنس إندستري ناي أسوار إندستري وجي دليو وجد ما بسلام كودا عيدلينيم قصر له نعسر عمت كم تبع أفغانستان تريليونات جنزب زخصبولو كم قصر اليوم زدليو لذي إذا ما أتوقع بيتي أناليسيس ناي زوبا زوج كود عيدلينيم أمريكا تزي التناجر كودات خينو أوروبا من أمريكا سجيرهم كجبروا زلوا أوروبا خينا أمريكا سجير كان مقبار أعمل له ومديو ما رحتنا أمريكا بزحات كذي كم زربا أبي أمريكا خلوا كم موالد أنا زلوا كل أيام زراعيهم زبالة مهنياتو أمريكا ينعقوا من أوروبا really أب military أب وتدروا عقم كم تسخلوا كبره يبوامنيم بزحوا كذي أوروبيان زي فتوس قمتيم بس إنكنا أمريكا فري زعاتو هذا كابدما جرمن مسراشة زجبرته بعلا نقول تبع بعلايا تقيسا كم تفجيراته سلازي أوروبا كم زي زي ماكرون زبلا زنبري مسبوتين ديل كنقبرنا خلينا ندري بحقها من قدمت لنا يبلو لوجن we will see wait and see يبلو كم زي كنتات the next topic is going to be very crucial مساعد ما انتهى تكون مرجعنا أمريكا ديمقراطيات هاجر أب كمي من قد تخيد الله أبز حلفة أسرع مرجعنا أمريكا كسب حجي تم ريبابليكانس تقتلتنا دونالد ترامب مرجع تسريق النايم زولو كسب حجي now watch حجي انتهي قبر على نتانا عمتها تقبر مرجع أخي. It seems irresolvable. So you have, you know, basically every power center in the country will do anything to prevent Trump from winning. Anything. I mean, that's the most important thing to them is to keep Trump from becoming president again. Now, why is that? Is a whole separate and very interesting conversation, but that's just a fact, okay? And these are the same people who are lecturing us about democracy. تاكر أبجل الشونات وزجبرا بزغر بابوان مالتيو تي establishment ويكا بقانقانا إنجليش deep state ولوت بدحر مجارجة خوينو نتاهجر زم حدر حيلي ندونالد ترامب أبسلت أنا يدليون يزلو كل زك على دماغ جبريو even قاتلوا يقول يميز بالجن السنت زي جرام بس خوني يقول من جدي نعم رجع كم زي كرب كجبروي مغنياته أنت غريبو كعوات كم زخ يفلت صلوا زلو سلام انتاي كبغينو زبلو زلو كم تاي تبقيش خم بلا نيرو حكنا تعالوا دين زبل watch now تمال زكاة ما event رايو. In the United States, a new twist in the presidential race. Donald Trump has been disqualified from the election. This is a court order. The Supreme Court of Colorado, a western state in America, the court has said that Donald Trump cannot run for office. He's not eligible. And so he's been disqualified from the state ballot. See, already جميرة مالو. already استفل عليك ستات مسيرة تمر له بزن بتني لهم أب نيويورك خندي كل اللي بلونيرم المسز بوكي الرغب إن مرجعون خيدالو هنقولوا دايفرتد كون كابتن مرجع استفل عليه من قدي إذن جرز ما أسق جبرونيرم دونالد ترامب عميك مع عميك جبرو يقول نيرم أكيد بمنيرم كسب جزء مرجع أفتك جزء مرجع كنت قبلوا إن مرجع قريبه كان مرجع ديسكواليفاي كجبروه سلزي هذا كابتن state of Colorado زبهل conventional way كابلمدي ديمقراطي زمورس ستيتيوم سلزي سيكون أنت قدر سجن أنت جربالو دونالد ترامب بسن كتزلوا جبنات نام رجع قرب يكون يلو تبيت فردنا يتا ستيت بلوجير ولو إزخاء
حدا ريلي نمرجع مسراقيو لحن رأيوه انتاي بحلالو سلازي ديمقراسي بحال أبريل تايم كسرقوا يفتنوا له أبز حلفة 2024 دارجا كسبت مودة تا قصر زقبر زنبر دونالد ترامب يمرح نيرو 2020 سوري أمودة ساعتات كن جو بايدن كم زقدم يزبال أبزي جبزو حزارة بيزلو أتي بيز ناي دونالد ترامب ما أي تقبلون أتي جو بايدن تمريض زبال حجي دبا جو بايدن زنريو زلنا حنساب كابسكالاز ودق حنساب دما انتي زارب انتي بدي يفلد دارجا اولموست برغانسي تو عيل زلو كم بحدش كمرص يبلو ولو جو بايدن اب تلفزيون متيو بريس كونفرنس كغبر كلو كندي زربا كندي دلطمطم يزبل حنساب زيد اللي زربا يملو اكم زكونتات دونالد ترامب كواي حشري بملحسو حق عاش جن هيلث ليفل ويكات فيتنس ليفل ناي دونالد ترامب يحيش يبل انا قلت يوم وانا ركتوتي. Does that mean that Trump cannot run for president? Well, the answer is no. The ruling only applies to the state of Colorado, but it will hurt his chances. It may also influence other such cases against him, and he plans to appeal it. So let me break this down for you. This case is about the Capitol riots of 2021. The court called it an insurrection, meaning a violent uprising against a government or an authority. That's what an insurrection is. And the court said that Trump was involved in this. Now, this was a 4-3 verdict, so basically a slim majority. The ruling cites Section 3 of the 14th Amendment of the US Constitution. It is a provision from the Civil War era. It's also known as the Insurrection Clause. It says anyone involved in an insurrection, anyone involved in a violent uprising against the government will be banned from holding public office. Since the court believes that Donald Trump was involved, he's been banned. Now this So ti kisi kabe zibgasolo ab January 6 bwallo ab America تبرجانا اسرع زقاتمي اسرع حدن جانوري نوفمبر ور 10 حدن دي تمرجات زغبرنا امريكا درجه كم زوان جي تمريص له بريزيدنتنا عمتا مالتيو ور 10 حد 4 بيلي مرجانا امريكا زغبر سلازي اسرع 4 ناي مرج عمت ياخذ كون دحريو اب جانوري ور عمت تمرج دحر تمرجات زنبرت غزيه مالتيو اتوم دغفتناي دونالد ترامب نابتي كابيتول هيل زبحال ناي بايتو بوتا خيدوم اغرغر غيروم اوشتاتيوم غلمله زجي ريزركشن يبلو ويدما حدث أبتي بمنجستي استعوج نجار إيدون دحريتيو مريج أمارات حزب زمارته نوع زي تقبلت خين كأنت أروح حيل أنت غيرك أبزخون يكون أوفيس سجوج على لوزبل حق له أنت خونه دونالد ترامب تدقق مجاليتي توم حزبي نابون خيكدو صحف كم زجبري أبسي إنك قريبون إفيدنس ناتهم تناتو تويتر جن نتنسو أي تخيدو نابكم يلود صحفو تويتر أبتوانتي بخالو سلازونن زنبر نتمرقناتو عبيت أمه سلازي توم دقفتناتو كيدوم أجر جيروم دونالد ترامب يجيرو إلهم نتكسي أكيبا مصرهم بزح سب أنت خونه حجون بزح جزء كم زوج زلت حبريتا توم سباتنا وزعتو مريحهم زعتوهم سراويتنا ونخاتو بزح حبريتا يزلو سلازي بزع بعض كناتات زي بزح دوكيومنتاري كسرح مزجزي أبفل دونالد ترامب تتعويتو مالتي سلازي أبزو كناتات زي نتمرجع كجوي وخاله زي مزفتن زلو الديب ستيت بحالتي دحر ما قارج جوين هاجر زي ما حدر دونالد ترامب ايدليون مغنياتو بغنزبهم سلدي يسرح سلدي يسمعون لذي نساتهم ايفتوونيم نسنات بوليس دما نتي بلك كريو خلقو افريكا دونالد ترامب يحشم نير مغنياتو بجكنا امريكا كالا يقدسوني ميك امريكا جريت امريكا ترايمبر نهي كالي متتتاو اي يقدسون نير ابقال هاجرات افريكا ايفن امباسادر وناي نبرون سز هاجرات افريكا قدايم بعلن كسالتا يخلا نيرن بزحت هاجرات علمون لدونالد ترامب يزدقفو نابنت انا بريزنت انت متي يللو كنتاتنا يوكرين ناي راشا ابوش 14 ساعات كود يللو انتي كما يجيرو وش 14 ساعات كود داخل قليل ني يوكرين حاجه زبال كبا يكونن ስለዚህ ከትካ ምስ ፑቲን ተረዳዳ ኩሎ ፑቲን ካክረዳዳ ይደሊ ካብ ዝውግቅ ወፂ ይደሊ ስለዚህ እዚ ኩነታት ዝክውዳ ስለ ዝኽእል እቶም ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ድማ ብከምዚ ትውግቅ ክውድ ስለ ዘይደልዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ምርጫ ክመፅእ ኣይደልይዎን እዮም ዘለዉ ኣሲምፕል ኣስታት ዲሞክራሲ ማለት ከመይ ምዃኑ ብድሕሪ መጋረጃ መን የመሓድር ሕጂኻ ክበርሃልኩም ይኽእል እቶም ክበርሃልኩም ዘይትደልዩ ግን ክበርሃልኩም ኣይክእልን provision has been used before in the US, but never against a president or a former president. So that's another first for Donald Trump. Which brings us to the second question here. What does this ruling mean for Trump and his party? To understand this, you must understand the American electoral system. It's not like the one we have here in India or the UK. It's a presidential race. The first part is called the primaries, where each party votes for their candidate. They schedule for the 5th of March. That's when Republican voters in Colorado will choose their presidential candidate. Donald Trump's name won't be on the ballot in his state. So how is he reacting to this? Trump has called the ruling, and I'm quoting, undemocratic. Other Republican leaders have also slammed it. They've called it a scheme of the Democrats. It's no wonder crooked Joe Biden and the far-left lunatics are desperate to stop us by any means necessary. They are willing to violate the U.S. Constitutions at levels never seen before in order to win this election. Joe Biden is a... እዚ ነገራት እዚ ብጣዕሚ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ዝጠቕሙ ኣክቹሊ እንታይ ዝብሎም እቲ ሲስተም ኣንጻርኩም እዩ ትብሎም ነቶም ህዝቢ
السيستم نا أمريكا أنصاركم يو that's why أنا نعاقم زخون زلقو كتفونز دلي زلو يزبلهم تزي anything تمنجس زقبر زلو ممليسو كم زحية اللي زقبر زلو قدم تعلمتي أي فتوان من يوم نايت بايدن يوم نيرم تعلمتي بزحات هجي بايدن يوم ني دونالد ترامب يوم زقفو because it media كم دمات ناتو جزاءات بدحري زلو نزي سبايزي كم تقولون كم حدا شكانا حماق جيروين زريوه انت قلنا مني شكانا بأفريقيا مني شكانا بتعلمت ترينا دي ديمقراطيك بارتيو زخلو ناي شيطاناوي جبرس دوماونت أيك زبلة زجبر زلو بارتن تلو إذا ديمقراط بحالي زي ريبابليكاني كونسرفاتيفيو سلازي فاليو سالو بزونا قرات بغالو لأنه كل دما نا أمريكا ربحت رئيس قد سنيس سلازي أبناء كارلوت هجرات بيزنس بزوج كعطو أيدلني هجرات أفريقيا دما بسلام خدا خلا إيرترا دما مور عجالوا عدل على يبل كسب شعو لو تتدايمتي من البعض تسفان قبر كاب أمريكا خمس أنا لو توي حاجة كتركب إيرترا مالتي يكونكم انت إذا اتخمت زخل أجمعت كوجد لنا يخل اتمتتتاو كوجد الخلنبر أكال فلوي نجار يلا A threat to democracy. It's a threat. They're weaponizing law enforcement for high-level election interference because we're beating them so badly in the polls. Trump will appeal this in the US Supreme Court, and it's hard to predict what the court will say, but this is a court with a conservative majority. 3 of these judges were appointed by Trump himself. So it is believed that they may be sympathetic to his cause. But what if they're not? What if they uphold the Colorado order? In pure numbers, it should not bother Trump. And I'll explain why. Traditionally, Colorado is a Democratic-leaning state. In 2016, Trump lost Colorado to Hillary Clinton. In 2020, he lost the state to Joe Biden. So Colorado is technically inconsequential, can go either way. That is why they're called swing states. Then it would worry Trump and his party. Having said that, Donald Trump has a unique ability, a way to turn legal losses into election wins. He's already polling higher than all other Republican candidates. And according to a new poll today, Trump is tied with Biden at 44%. I don't believe this already. The policy بحالنا بنت زي تصعب زي ما تزلا بأمريكا مبزحته فيك مخانو دونالد ترامب على بروف جير ويو أبتكر دائما ينقلتشنا عصرت الشدشتن كل جزء بوليس نو هيلاري كلينتون يقعد ميدا لا بلا بلا يبلنيرو أبريل لايف كن كم يجيرو نسو هيلاري كسب حجزي وسط له مبهرار كم تبهر جير ويو بتمسح سال دما حجوا نرلنا زكونات زي نبتفل عليك على معدنات خيز غلي سلذي there is no anything أبزوان زي كسب كندو نعوك بلوزغل جو بايدن كازين رياضنا جو بايدن بإنفليشن بقلن حجرت وعي لا زلا أبصال سايب كانت علم كتوا قريب زلوا I think كل اللي سبايزي أنا بناتي رديت بعد Tucker Carlson's vlog. Democracy dies in darkness. Democracy is the most important thing. You heard that creepy defense contractor say what we're really doing is preserving democracy. We're not just like selling weapons. We're preserving democracy, right. Which was a nauseating clip, and I hope on some level he's punished for that. But anyway, but then at the same time you have Trump like is leading the race in every nonpartisan or all the liberal polls are showing him leading the race, beating Joe Biden in the battleground states. So like they can't let him win, but if they don't let him win, then it's just super obvious that all this democracy stuff was fraudulent. And again comes in ريو زلنا أتكونتات very very serious يزلو حنت من البات أباك وصق قبل لكم دليل نبركم مرجعنا أمريكا sensitive قونينا إسرع أربعة بزح يزرب زعبو من البات مرجع خي كايدوني خليو زبلوا له هناتو أتي كونتات تم تقاطع ترتب تحريج زلو عقلهم تأيبوا مالو تي ميديا أنت أرامي خيدالو. With the Israel-Hamas war, India has sent warships to the Red Sea to tackle the Houthi threat to the commercial boats in that region. INS Kochi and INS Kolkata are now هندي ناي مودات هاجر كوينا لا أبقى بحري مراقب كوينا سندت نتسأتاي لا مالتش سلزي كلتة بومباردرست بحالا ويكا كم زي نوجد اللغات زخنا كامب مراقب نابت بوتا سديد الله زي دما نسا نناتان ربحاتات نخلص patrolling in the Gulf of Aden. كان دي أرت Gulf of Aden يوم باترول كجبرو think إن بحر قدري ما يكونين بحفشة هندي ناي مودات هاجر ناتا مراقب كوينات ني كاي بحري زعتوت كوينا لمالتيو سلازي there's so many things happening بزح نجار يزقاطم زلو بزح منقسقاسات يقبرالو but it is كم زلو كونتات رينا احنا دما اسعينا كنرن نتكونتات نارانان نا تختلنا كنكيد ناي هوب نزكونتات كنتقاملو دما يمحتن مالتيو كنتقاملو كبلكم كلغو حما قالو صقمالو جن
تأثرنا يبلون كينو كنت مثلا عالمنا مجمريا يكون كم زحنا كرايس سلوا أبو تأثيرنا ده يكون أنت عينت opportunities أبزو كنا تعتزي كرأي خل بخمينة opportunity خل نحنا كنت كمالون خل كم حجر كم حزبي كم قلة سبعة تبع معول العالم كم زلنا نبل كنا لو مارس أبزو خديه بليس لايك جبرو support جبرو ما تكبروا يتقدفوا أبعالاتنا إذا channel كونوا نبلكم ندخل تجبروا لنا دقف قبل بيا مسكن نبل كنا لو مارس أبزو خديه أبكالك سام الرغب تتبعوا ciao عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكتشين تكنولوجي كمون بروبوتات تحن ببلو زلا انت عينت من قدي ويقعزون توصلنا يزوات عنا نزبل حتوك حجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حاد عودي سيرتيفيكيت ويسراح يزك نبري مبال صبغوا السنه يكونن انت هيدا مجمريا نت تكنولوجي زحن ببلو زلا حدش سيكتورز ابو ينفست نقبر لنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقم عدلون أيقونن